Shubor nakaslem jong unong san hima. Menteri Ketenat Yelek ke Jela ubak Bante Dor Lingdo ulapan pau baka sorkar kadang penkre ban penkop burom mi ginong Yelek ke balawan rak burom mi ke Jela ha ke second North East Olympic Games hajar arpuar ke belapoi sya bakut ha ke sengi balang ha ke ni kenong ba kani ke kenhon Yelek ke Jela ke laki ustad ha ke ni ke lempung namar na ke kerdan ke bahan rio bakala dan ha usnam hajar kat pra henrai menta kala jam sya ke kerdan ke basau da ke bakur lai pun rio teli ke tak maksiar lai pusan teli ke tak marupa ban nyobu pratli ke tak marnong kabakam sotanat hang ni kalong baki kena LK athletics kilala ban penpau ke jing tibet na ka banta ban penlong ke Jela ban Korea ke nam la do ni overall champion tang na kani ke jing LK kami galia kala khur hadu khatsan teli kita ke maksiar ringkat khandai teli kita ke marupa bat khat hanyo teli kita ke marnong shu ba Bante Dor loong ba unshong jing yalang bat ki officer ketenat LK lembat ke MSOE na ka banta ban ya bishar banya halor ki jing duna ki ba ke Jela ke kendu halor ke jing yo ban khor takma ki katu kat ni ginong Yelek ke Jela liang ga jonga ngasngo ban penpau ya ka jingso komen bat ngasngo ban ai khublai kerpang ai ki pajba nong song snong ki bala ai ya ka ta ka jing khublai lane kit bok ruang bat kumju ka response ka ba khamtam ba ki yo ban wan ban sakhi ha ki jing Yelek ki ba pher baro ki discipline chom no ki pajba ki wan ban support ta ka dei ka ba su komen ne bat ngasokumen shikade bangilala ban peniat baik peniat nanti bat kini ka second North East Olympic kalong ka job ti dei nanta ka daw kini kalong ka banga nakaliang jonga nga penpau jing sokumen bat ngit kam baka jing pen khre na ka benta ka national game lingba kini ka experience ka bangiyo menta na kini ka North East Olympic kalong ka job ni kalong ka banga kumbangalaong ipi nga penpau jing sokumen bat ka ngapha ya ka jing ai khublai ka banadu ka donut ka jonga yaki nong yeshim benta bayaki ba job bagi bom job ru andai ke jing yeshim benta bagi wan syakmat khamtam yaki ba lawan ra medal wan ra burom na ka benta ka state hi kalong kai ka ba pendap yang ada jing sokumen but ngakwa banong yaki dang yai trai sitam kanong patkut ang ni namar kani ka dei ka jing sedang bat ngiyo ban pelong ya kani kan second North East Olympic kandai ka lingba kani dang yo experience but ngangit skam ba lingba kani ka tournament nginang ya la ban jam sakman kamar kani dewi ka platform anong no kabaki kinyo experience na kabenta binyo expose ya ki talent ki sab bat nga isi sya wa dai por ibelingkot ke jipun kre kilala ban wanra ini medal kan ni adu bentang ni fing ilong aka medal tali ilong number 4 number kala te kalong kai isi sya ka basukumen ban compare ya kelas olympic ni kamyo medal fi iduna bat mentapat kena kami kelami syamat bat kelayo bat sesam jongki kalong sisa ka jingjob na ka benta kinong Yelek ke jongki bat ai kumlai ki boro nang tri sitam na kaliang ka department na sports department jelangin nang ai susu ke jingkersyani ki kenang bakinang la baniak syakmat khamtam ki bakila peni la ka jong kasap ka jong ki ka bangi ki don la ka jong kasap aman ki disiplin tinginang kersyani ki nginang motivate ya ki nginang encourage ki but ngin don lang ringkat khamtam na kaliang ka sports department si benta ka dei ka ba na kaliang jongi ngila daban perkhat namar ba pleju iman ki bawan Yelek national international level mut ngisay penkup buram iki tang manakan ni tang ngidang dap khamtam iki nilig balawan ra ka buram pementang ilong number 4 nganong fingi haban compete bagi state ki bala jam syakmat yangi hakipor ki bala no yakini lelengi don kam ban penkup buram daga lenti ka ba itanat bat daga takar kom organize bi itanat ni haban penkup buram iki ni baro ki bayo medal hakani ka jingila